Senina ras turang sini ikalangi Tuhan, marika kita ras ersikap guna bengket kubas kebatin pekan doanta. Mari si benaken. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah si badia. Penampat man bandu reh ibas jahwe nari, sinepa langit ras doni. Si engkawali perberkat ras permolihdu, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Genduari cerah kam, dahilah aku alu erpuasa, dingen tangis janah erceda ate. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 307. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Iendesken kami kegeluhan kami man bandu o Tuhan, sebab te kami ibas pemasu-masundu mejuah-juah kegeluhan kami. Pemeteh dengan pentar kami, sebab kam kap ulu pemeteh kam si mereken saman kemahendu bagai peman perpulungendu singgo sikap gunan dengkeh kenca gelah banci pe i antusina erti katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan ertoto kami mindo perkuah atendu. Amin. Mari ras kita ngoge kitab Matius bindu 6 ayat 10:6 seh kubas ayat 10:8. Iogekan kami isi nanina bagenda. Adi erpuasa kam, ola peberjut-berjut ndu ayondu, bagi kalak pekulah-kulah. Kalak pekulah-kulah i peberjut-berjut na ayona, bagi kalak melihe, gelah ia teh kalak ia erpuasa. Ingat, ia lanai ngalukan upah ibas di batanari. Tapi adi erpuasa kam, erduhaplah jenari suri bukndu, gelah la ia teh kalak kam erpuasa. Tapi bapandu singidah perbahanan du'e, ia nge si mereken upahndu. Senina rasturang si ikalengi Tuhan ta Yesus Kristus, ibas pak saenda, ibabai kita kubas tema ertoto ras erpuasa. Di tengah-tengah gerejanta memang labolit ia turken karena katawari kita erpuasa. Jam ertoto pe memang labolit ia turken. Tep-tep paksa kerina kita banci makeken waktu ta guna ertoto man Tuhan. Erpuasa pe bagi kang labolit iaturkan kuga arusna kita erpuasa. Jam 3 benaken
ras kata warika kita buka puasa labolit aturkan i tengah-tengah gereja anta. Tapi tetap kala bancinge puasa labolit si salah. Jana si idah makana esensi puasa si ituriken rikutken ogen ta enda labo prestasi kini teken. Labo ngatakenca maka kita lebihan asangken kalak si deban. Rembaken kita ras dibata ras pertoton tama si ibegiken Tuhan arkiteken kita puasa. Adi si pepayo kitab Joel ndaibas invokatsiota. Kala si puasa damin atena dengan tangis ia arkiteken layang ngasup nadingken ras nirangken dosa. Makana kala si puasa arkiteken kesalahan ras kejahatanna sura-sura namin jerah robah ngasup ia nundalken dosa nimbak praten dagingna alu ngerembakkan dirina kempak di bata. Tapi mon maun li kange si begi entah si idah kalak si meriah kalakapna ngata-ngataken sa ia puasa. Tupung si ajo ia man umpamana entah na kailit kegiatan si berhubungan ras pangan aku sangana puasa. Labo min salah tapi ula ipe kote-kote ndu bandu ni nandai bas ogen ta endandai. Ula ipe berjut-berjut ndu bandu alu pekulah-kulah. Tempakam sangan nandarami surah-surah Tuhan. Ndatken pujin arah kalak nari arkiteken kam puasa. Kalak sir puasa harus ngetetap siang ayona. Sebab engkai persadan naras dibata enteguh. Labo ipelemas-lemas na bana semakalanay ngasup rekaipe. Ngataken sa makana ia ngeluh lebih badia asangken kala sila puasa. Adi si pepayo ibas kitab Yesaya bindu 58 ikataken na makana kala si puasa darami si ngena ate Tuhan. Aguina baban kala sila bujur. Janah ibebas kena kalak si ideh kena. Lalit ije penindasan. Lalit ije kekerasan. Adilit si idah kinilah adilan. Kalak si puasa merincuh ia guna mulahisa kalak ibas kesusahan nenari. Kalak si puasa pe ngasup ngerasken kai silit ibas ia mankala si lumben dengan kelihen dengan iberikan nape wisna mankala silar gonje la itulah nakala sireh kesilang kurumahna. Jadi adikala ikata kena ia erpuasa labo erbahanca meganjang ukurna semakana ipekitik na kala sila erpuasa. Ertotokani na ia erpuasa ka tapi lit kala si susah la isampati lit kala si perlunakan labo ibreiken. Jadi kala si erpuasa jadi terang man sekelewetna. Rupa nepe encidahkan sinal sal kemuliaan di bata. Labo banci kita encidahkan prestasi kini teken ninta tapi si pekitik kalak si deban. Kalak si erpuasa tetap ngalauken lias ate di bata. Ibabona kerina jadi tangkas kini ulin. Sebab adi ninta kita puasa
Tapi labo kita mediate dengan kepate nandangi kala silit ibas kesusahan adi ibas Yesaya 58 ayat siwah nina. Adi ertoto kam laku dengkehken pertotondu jana adi erlebuh kam laku alui. Tapi adi si dalanken pedah di bata. Jadi sinalsal terang Tuhan kita ibas kegeluhan ta. Adi ertoto kita idengkehken Tuhan pertotonta. Tapi adi erlebuh kita minterkai alui di bata. Maka ula sidehken kala sila ngasuk ngelawan kita. Ula kita megombang nandangi buatan talit ibas sienarim kita harus erpuasa. Ula iblaskan kata-kata sila tuhu. Labu puasa yang dalaman laminem ngenca. Mon maun erkite kelik surah-suranta pekitik daging pe bacikang puasa. Entah nape banlik perbebentar puasa kita gelah meter penampak Tuhan seh. Labo terpaksakan kita karena perhatian Tuhan. Tapi adik kita erpuasa gelah ngasup kita nirangken dirinta arah kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si ilat, rasila tengka. Tugas ta nimbak perhatian daging. Jadi kritikan Yesus nangdangi puasa si jadi simbol kebanggaan rohani tu fungsi rebahanca iidahna kalak si deban labadia ia mesi badiana guna encidahkan ia kalak si punya hubungan yang baik ras Tuhan enda icidah kena arah ayona si berjut jadi minter isungkun kalak puasa kam sangana maka tupung ikata kena iar puasa merincuh kal ia ikatakan hubunganna spesial ras Tuhan. Puasa tujuanna labo gelah kita mempegancangkan bantah, ngangkatkan dirinta, perkitekan persadanta ras Tuhan. Sebab nina da ijenda ingat adi ipujikan kalak kam tupung kam erpuasa lanai i alo kendu upahandu ibas di batanari. Maka labo perlu kata-katakan, labo perlu momoken. Aku adi hari sadenda rasari sadenda puasa aku ninta. Cidahken dage maka kita kalak si tutus ertoto, tutus erpuasa arah pengkebet geluhta. Li ije si biak man sampaten turah ukurta guna nampatisa. Li ije si man kelengen turah ukurta guna engkelengisa. Makana melikaslah ban ayota, teranglah ban. Bukti peula surgam, rekiteken repuasa, lanai tempat kesah tapi resuri, lanai tempat kesah tapi ngerana, lanai tempat kesah tak rekaipe, rekiteken repuasa. Si enda me ipersingeti Tuhan, makana kita erpuasa enda, ensidahkan geluh si kemenangan ras kemalangan man Tuhan. Kala sir puasa jera ibas dosa ras kesalahan nanari. Mon mau dakam li kesempatan tagunar ban dosa. Li kesempatan man banta guna ngaloken keuntungan. Tapi ingatlah maka labo lit gunana adina lasi pekena-kena hubungan taras Tuhan. Penting erpuasa. Erguna ngair puasa. Tapi labo gunandatkan pujin pas kalak sintrem nari. Ibas kita erpuasa indah si simbak dagi perhatian daging ta. Si pindo gegah man Tuhan ernalem kita man bana. Gelah na puasa mabai kita ngantusi surah-surah Tuhan. Geluh ta ipabadiakan Tuhan. Geluh ta ipakena-kena Tuhan. Keriahan ta darami surah-surah Tuhan. Maka tiap kali kita berpuasa min maba keriahan.
min lagu langkah ta maba kemalaman ate empeturah damai sejahtera. Sebab sura-sura di bata banci si antusi tupung siang ayota. Masih ingat tupung kain ibunuhna Abel. Rahnina Tuhan engkai maka jut-jut ayondu. Adi mehuli perbahanendu labo banci bagai ayondu nina. Makana ya labo pedah serbut kalukurta ras ayota adi kita dalankan ritual agama entah pe ertoto bagai pe erpuasa. Baci jadi ban kita ertoto gedang waktu tertoto entah pe nina bagi si genduarenda semalam suntuk labo dalih adi ngasuklah kita ertoto lah mendukunduk gedang waktu nape. Tapi lagu langkah te pekena-kena pesikap-sikap melikaslah ban lagu langkah ta. Langa disikatakan man kala akur toto akur puasa nita. Tapi pengerana tepe man urihan. Caran tarukurepe meneken kala. Lagu langkah tepe erban caceda pusuh kala rasada akapna. Ya endam tentu si man pelajaran ta guna si pekena-kena. Memang Tuhan ta Yesus Kristus PR puasa. Ngasuk ia nimba praten dagingna. Guna persadan sin teguh ras Tuhan. Dikune kita erpuasa guna empeteguhi persadan taras Tuhan. Gelahna. Banci si angkai surah-surah Tuhan. Ngasuk kita nimba kai kerincuhan-kerincuhan ta. Surah-surah ta simbelinna. Surah-surah doni enda. Ngasuk kita nimbaksa. Sadahal si luar biasa. Si Tuhuna labo ban kengasu penta. Tapi erkiteken kesah Tuhan erdahin ibas kita. Maka ibas minggu pekan doa enda khusus nabas warisi sendah. Adi ertoto kita man Tuhan. Jana si umputika alu erpuasa. Mehuling. Tapi lapedah si pertontonkan man kala si deban, si cidahkan, si turikan, si kata-katakan. Makana kita sangana dalankan ritual agama, si encidahkan persadanta ras Tuhan spesial. Adi si turikan pela bodali, tapi tentu minter nge inen teman kai si ilakokan kita, kenca kita ertoto ras erpuasa enda. I amat-amati kala mon maun layang rana tapi ibas pusuhne golit kainge si banci iidahna siman usihan selaku kita anak-anak Tuhan. Makana tetaplah kita tutus ertoto dikune kita PR puasa si cidahkan makana kegeluhan ta bagi anak-anak Tuhan. Amin. Ertoto kita. Tuhan ikatakan kami bujur man bandu. Ajari kami guna ngasuk dalankan peratendu. Surah-surandu si mehuli melin bas pusuh kami. Tersurape kami guna ngelagukan lagu langkah kami. Erpalaskan pedahdu. Endam Tuhan pengendesen ras pertoton kami. Ajari kami maka perayakan kami labu pujin ibas dunia enda. Tapi kamkapken simreken kehamatan pujin man krina anak-anak du si tutus mindoman bandu dingin pe darami peratendu ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Radukan krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa idonienda. Mari radu ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken.
nusur kudoni kematen. Peteluariken nggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa sila resibar kuasana. Cenari reh me ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibata si jadi palas ibas kita ersembah. Lid kalak melumbar mere tapi tambah-tambah kebaya kena. Lid kalak degil tapi tambah-tambah kemusilena. Melumbarlah mere maka kamreh bayakna. Sampatilah kalak maka kampe i sampati. Tupung kita ngendesken persembahan ta, rende kita bas kitab dendenta nomor 282. Ras kita ersada ibas pertoton. Iendesken kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu Tuhan alu meriah ukur. Aluken kam dengan pasu-pasundulah persembahan enda. Itu tuken kami pekrina perpulungan dusi sakit. Subuh irumah ras irumah sakit. Gelah pulih sempurna kesehatanna. Bagai pe kemahandu pandita pertua diaken bagai pe emeritus, guru sekolah minggu pengurus PJJ ras pengurus kategorial, tetap menjingkat dahi kendahin pelayanan, sueras pendilondu kempa ia. Dahin pebelangken berita si meriah, si peseh arah kemahandu, detaser si melayani, i wilayah pelayanan GBKP. Tetap megenggeng dengan tutus dahi kenca, sebab Tuhan kap sekawalna. Bagi pekrina runggun-runggun, ijapa pe, Tuhan si masu-masusa. Bagi pekrina anak-anak ndu, singgo itetapkan kam erdahin ibas modramen bagi pe klasis, simpar pasu-pasundu numpak-numpak ia. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami, man bandu pe iendesken kami kerina perpulungendu, sehat mejuah-juah ia, dengan Tuhan sinikapkan rejeki, si sempurna kepa ia, seh maka geluh nape tetap tercukupi, sebab Tuhan si ngaturkan kaipe keperluan geluhna. Reh kami ngendesken geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu idur di bata nari.
Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahken kam, ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesi mada kuasa seh rasa lalap. Amin. Salam menjuah-juah man banta krina, salam sitandan, man kam kekelengan Tuhan, si baru dengar ikut bergabung bas kebak tinenda, bagi pe salam tedah ate man kam krina, kekelengan Tuhan ijab ape kam ringan, menjuah-juah.